IPL auction naisingni tongmani auction ni pura result ni aro paisok paikha a jaga baksan na khani pura marung thanai pura surprising ong changjani te baksan kor pura bakha bai thanai je chini bai bo thangka pura 26.75 crore ke panja thangka tui ba jaga thai umdai ke basaka hello friend ang pura market bakha tong ka market no thungna bo excited na kan khaksang ka je Punjab king family member ana mani naman bagi ang tai naisingni mali ang market se thungna muto ka e season market e dia the person season maka thongna musu kahin bom tai ko ek start rakhi rozak chung nogui mangkha 3 years air no pura pai pe kha je kolkata naru yang man abono Punjab king rok pai pe kha 26.75 crore bono prasul khai pe kha tai ang wan sok aja captain ma sanam na hinang wan sok IPL history obes jutan sei kabang hinang wan sok obe man sei temas tai khorok ta ban sei pen kabang tong sabong manang ni wan sok ma comment khai khai tabong no je Mitchell Starc je thangnai bisi to busuk paijak nok sain man na pura 24.75 crore ke paijak bani ji chung kahin ti na gesi 2014 बना RCB रो 5 करोड़ के पाइजा उमन परे हाई हाई कोलकाता 2018 मिचेल स्टांग न 9.8 करोड़ के पाइजा उमन पर 2024 हाई हाई बना 24.75 करोड़ के पाइजा ताबो के मिचेल स्टांग न दिल्ली कैपिटल ऑफ 11.75 करोड़ के बना पाइ खिपका ताइ chung asung markin RCB yo जेकपन chung बेंगलोर जेकपन chung केरला न नुगि माने हम बता बखांग का काइसा न उसुक बारजन सेबै सने केरला हल पुरा बखा साइबे खा chung asung markin जे लोकल boy mano virat kohli bakha chung ba eke thuma nung man ba kuni kisa sob solai ni chung mum dek wan suk chung ba pura bakha soi pekha mobile kalai aina ba ke ban ta so bakha do khome ke lahol jebo je Bangalore thangya oi nai ba Delhi thangman apa asung markin bakha do khunang kha tai ke lahol je Delhi tha ka Delhi ni je Rishabh Pant ar je captain bakha Lucknow thanga ta je nongyang than ang than em thang kata hano Rishabh Pant pura world record khaibe ka je IPL history o 77 crore ke pai ja kha Lucknow super den pura market Rishabh Pant pai ki mane captain ba samnai 27 crore tak abo ang 100 kaisa rang pura thik jagan invest ke kan ang 100 go tai bro asu ji bon 27 crore pai kha ke to bon captain ba samnai na thai no 100 go na kan ang 100 go tai chung mia music DSP Siraj chung tai bon no imang lag je Bangalore because tan ba je Bangalore ni je management of je Siraj na paile Siraj tabuk chung Siraj na thongma no gi manai je Hardik Pandya ex team je Gujarat Titans chung thongma no gi manai Gujarat Titans ra pura Mohammad Siraj na pai ka 12.25 करोड़ के नंबर पाइ खिप का आसुक मार्के पुइला के जे छानराइ जरा हैदराबाद तैबर सासुक नाइ पे खथिन योजी चेहल न खसुते पगै जे मानबा मन पुइला RCB र अब खिया करनि आसुक मिस्टेक खाइ का अमन परे ता खाइ नै जे राजस्थान हो आ मिस्टेक तै वैसे खाइ त ने के राजस्थान रंग यागो काइपन अवस करे के आ टीम कार्ड छि करे बं हाइ बेबर र चेहल बर पाया नांगमान ता बन पाइले बर नाइ मार्के न बं बस कांग एगिन छ बपसु ओके नाइ पाइ जे बस कांग मैच संग ता जे योबिन्द्र चेहल न पंजाब र पाइ पेखा 18 करोड़ पेखा जे पंजाब बाइ जे राजस्थान मैच अंग अपर नाइ बाइ के ओके नाइ के मोहम्मद सामी न पाइ के 10 करोड़ के जे छानराइ जरा हाइ आसु आफ्टर लॉन्ग टाइम बन जे गुजरात रो कै थांगने बिसे 2024 गुजरात काइसपन मैच थोंगै माले इंजुरी इन बगै हाइन बगै तक बन गुजरात या करे खब ठीक तंग ठीक कुरि मन उमता हाइ मन कुनसी अब सिक्युरिटी कुरि बन बग या करे का हाइन बगै हैदराबाद बन 10 करोड़ रै पाइ खिप का जे मोहम्मद सामी न तै गुजरात अंग निया गो के रंग जे बेस्ट अब तंगटा जे तमे हिन इंडियन अदर बैट्समैन जे डेविड मिलर बनब्रक बाहे किया कर खाइनो बन वानसो जे गुजरात टाइटन नि ब्रक पाइमन ई बिसियो रिटेंशन ब्रक जे प्लेयर ब्रक पाइमन पूरा बेस्ट पाइका हाइपन ब्रक जे हमथै प्लेयर न पाइन ब्रक हम खान प्लेयर ब्रक या करना न ख मोहम्मद सामी न या कर खबर डेविड मिलर न या कर खा डेविड मिलर न LSG र पाइ पेका 7.50 करोड़ के ब्रक पाइ खिपका गुजरात टाइटन ई बिसियो पूरा ठासे पाइका ब्रक जुस पाला न पाइ पेका बले 15.75 करोड़ जे राजस्थान टीम के ताम खाइ छ जुस पाला थांनाय बिसियो त बमनि आसुक बेट परफॉर्मेंस ang wansuk haipon bo amen che previous year gorom khin performance khaija aboni ya golfan je Rajasthan ok bon ya karo ha ka to brom ni kapal chai besang go brong against bai ka to ka century khepro khono apko mawan sang regret ong naija aboni nogin a phaijan thepe kata Gujarat Titans just balar bhai je batting bok to Simon hain bagi bona 15.75 ka roi brong tima pai khim ka rabura no pai pe khole Gujarat Titans e bisyo poragdom best bowling best batting best opener pramar hai chi kage
Kagisu Rabana Mucho Poi Nokaba Buzura Bonam Papica 10.75 crore Bonobo retain retain number of Paikabang Timo Pai Mutung Sinai. Rabana Bahi the bowling Katanang Bonte introduction and Bonte bowling stance Hanan and bottom Baika Kitaram of Nok Nijin Haiman. As of the much one talk lemon Yakola Japan Zabro Dujan Pillar retain Hanin and one talk to one tak ATM card use Hanin or stitching no Paik over Athar Kororuka. Marakas Athar Kori para Jas Pilbum Ravish Homans from Athar Koror or stitching Kapal Kamoita ATM card Athar Kuru Nahaltaka Japan Zabro Nahanabok Nahanman region but on the Tanga India Basat Africa Mess or stitching okay Naka Hanway one Nahakata. Engage the Tabus of the IPL auction Jolly Tomani Ota Chatai Koro Rishapon Jitan highest Pajaka Chatai Koro Mon Perez Ayar Habis Pen 75 crore Oman President Jubin Rajal Athar Koro or stitching Athar Koro Umtake Pajak Kata Anka Kaibang Tay record no Savani Puno Pillar Pajak and Haka Umna can once ago. Get all not how any Bechi Paiman Kahamang the boot team Uzaga Pillar Paiman Nok the Tanchi Chaza Komunok Tolo communication. Tai Bidu of Hiniton Uzarang Jazaman Jitan Basa Guzara Titan on the market like Mama Chilas and pass balling take Kagishu Rabana just ball betting from Paika from this can be super fun trophy to Iman. The dog subsidy Kaisani Ubunta.